gihe tutarumva ko tugomba kuva mu mahanga cyangwa se mu buhunzi tukaja kwigwana, tuza twakira ibyabaye abari kuri tele ibyo bakoze. Bose baherereye mu gihugu cya Kenya, abari mu gihugu cya Uganda, abari mu gihugu cya Rwanda, abari muri Burundi, abari mu mahanga, aba diaspora bari muri US, Amerika, Canada, Australia, abari mu Bubiligi, abari hariya mu Buholande, abari muri Swede, abari mu Bwongereza, abantu bose bahagurukiye icyarimwe bagataha bagasubira iwabo, amaherezo y'ino ntambara yorangira. Yo kuvuga ngo amahoro yo mu rugo rwawe, wirinda kwandabana, wirinda kugira icyo upfa n'umudamu wawe n'abana bawe, ugashaka amahoro mu wawe. Hariho amahoro y'igihugu nayo araharanirwa. Iyo mwumva ko mudashaka agasuzuguro nabo ku bandi, murahaguruka mukigwanaho. Reka tubaramutse inshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR Kongosha mwese aho muherereye, aho bukeye ni mwaramutse, aho bwije ni mwiriwe, nanone aho bari mu gicamunsi ni mwiriwe tujuru nkuko umuco wacu cyangwa se indamukanyo yacu ibimeze. Turabaramukije mwese, abafite ibibazo tubahaye impore, ababuze ababo mwihangane tubahaye impore, mukomere kandi mwihangane. Abari mu bitaro turabihanganisha, nta ndwara idakira cyangwa se nta kinanira Imana, turabasabira Imana ibakize. Ababuze ibibajana mu mavuriro turabihanganisha Imana, tunabasabira n'Imana kubaha amaronko kugira ngo muronke ikibajana mu mavuriro. Ab'indwara zabuze mu bitaro turabasabira Imana kuko nta Imana itabona, igere mu bitaro indwara ziboneke kugira ngo zivugwe mukire. Abari mu mihanda turabifuriza kugerayo amahoro, turabifuriza gushikira muje amahoro, mugira isafari nziza. Abari mu mashuri turabifuriza gutsinda ibizame byose ndetse no kumenya ibyigwa byose, Imana ibafashe kandi bahe school fees. Abari ruguru iwacu mu ntambara turabihanganisha cyane, tubapore mu bibazo murimo, tutirengagije abamama, abapapa, abana batoya bari kubikikira bahunga cyangwa se bari mu masasu, turabapore kandi mu mwihangane. Reka tubahe ikaze nanone ko murabona kuko turi ahantu hadasanzwe, ariko nitujya kuhamena amazi mugani umuco wacu wa Kinyamurenge ukuntu tuza tuvuga twita ahantu kuhazindwa cyangwa se kuha inauguration cyangwa se mu yindi mvugo twahita gute, hariho kuzindua, hariho inauguration, hariho kuhataha mu rurimi rw'Ikinyamurenge. Tuzabahamagara abari hafi mugume mwitegure, muzoze tumene iwacu, mu rurimi rwacu tuzita ngo nukumenaho soda, muzoze tumene soda muri no studio cyangwa se tumenemo fanta kugira ngo dukomeze tuyikoreremo cyangwa se dutangire kuyikoreramo. Igihe nikigera tuzababwira, ariko biri hafi soon tugiye gutangira gukorera hano, ko murabona ko ni ahantu heza, ni ahantu hisanzuye, ni ahantu hari private, ni ahantu hadasanzwe heza cyane, muzoza mutubariza. Ni ukuvuga ngo iyi niyo biro ya CNTR muri Kongosha, nanga muzoza mutubariza, nanga mugiye kuzoza muturebera umunsi ku wundi. Ariko mu gihe tutarahataha ni kujyaga ngo iwacu hari ukuntu twagira, reka mbibutse umuco w'iwacu, hari ukuntu twezaga ibigori mu gikongo, mukaba muvuga ngo ntimworoha mubijyaho ngo mwarimu atarabisengera, mugafata ibigori bya mbere mukabijana kwa mwarimu akabisengera. Natwe ino studio yacu ntituzoyikoreramo tutarabahamagara ngo muze tubanze tuyimenemo soda. Ni ukuvuga ngo twaje kuyibereka uyu munsi wa none, umunsi wo kwizindura, naho tuzobahamagara bari hafi n'abazabona umwanya bazaze dufatikanye.
Reka rero tudatinze twinjire mu makuru yacu, ntitworeka kubabwira amakuru nubwo tuba tubereka wenda batima cyangwa se studio. Reka twinjire mu makuru yacu uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none ntituje kure cyane, reka duhere hariya mu Kamanyura. Reka dushimire umushinga wa Mahoro Peace Association. Ni umushinga bakunze kwita MPM, Mahoro Peace Association. Ni Mahoro MPA Mahoro Peace Association cyangwa se Mahoro Association Peace. Ni Mahoro Association Peace, Mahoro Peace Association. Nuko reka tubashimire ku gikorwa cyiza. Mvuze gutyo nubwo wenda iyo abbreviation nari ngiye kuyibeshaho, ariko ngira ngo mwese muzi Mahoro, abanyamurenge bose ndetse n'abanyamasisi ndetse n'abarundi n'abanyarwanda, abantu bose bumva runo rurimi ndetse n'abazungu barayizi kuko iri mu rurimi rw'icyongereza, ariko ikorera itsinda ry'abanyamurenge. Reka tuyishimire ku gikorwa cyiza yakoze ubushize cyangwa se ku munsi w'ejo, aho yatanze amamatera ku mpunzi, ku banyamurenge n'abandi ndetse batari abanyamurenge, abahunze bose iriya ntambara ya Uvira, cyangwa se abamaze kubona ko AFC yikuye muri Uvira, babona ko badasigarana n'abazarendo kubera kutabizera, bahungana n'ingabo za AFC mu Kamanyura. Niho baherereye. Mahoro Peace Association babona kuko atari ngombwa guceceka cyangwa se batagomba kubicecekana, kuko ibo bazababarana n'abababaye bagatabara aho bicitse, kuko mubazi n'abantu bagira ibikorwa by'indashikirwa. Iyi Mahoro Peace ni ishyirahamwe twemera kandi twubaha. Ryahoze riyobowe n'uwitwa Adele Kibasumba, aza gutsimburwa n'undi waje kumutsimbura. Amazina ye ntitwayateguye, ariko murayazi cyangwa se tuzayababwira no muri comment, mugerageze muyandike kugira ngo batayazi bayamenye. Umuntu nakora neza tuza tumushimira, naranabivuze kenshi. Government ya Congo, leta ya Congo nikora neza tuzayivuga neza, nikora nabi tuzayivuga nabi. AFC M23 natwigwaneho, nibakora nabi tuzabivuga, nibakora neza tuzabivuga, tuzabashimira, kuko abantu nibagira neza kandi nibakora neza muzibuke kubashimira kugira ngo ejo bazokore n'ikirenza cyangwa se n'ikiruta icyo bakoze. Titwareka gushimira Mahoro Peace Association, bakoze ikintu cy'indashikirwa. Kugurira mu matera ziriya mpunzi ziri Kamanyura ni ikintu gikomeye cyane. Urebye bagage cyangwa se imizigo y'izo matera ni ibintu bikomeye, urebye n'inzira zinyuramo, kuko abantu bari mu ntambara ntiwatekereza ko bari gukora igikorwa kiresha na kiriya. Reka dushimire abanyamurenge bose muri rusange, abatarakagara, abakorera mu mushinga wa Mahoro Peace Association cyangwa se mu bumwe bw'amahoro. Ariko ngubu hari amatsinda abiri, hari Mahoro Peace Association, hakaba ndetse n'itsinda ry'abagwanashaka. Ni ukuvuga mu Mahoro ni itsinda ryigenga, abagwanashaka nabo ni irindi tsinda rikora muri intervention rapide cyangwa se mu gihe biri ngombwa byihutirwa. Itsinda ry'abagwanashaka bahita bakora igikorwa cyangwa se icyo bita special force. Ni ukuvuga ngo iyo bavuga ngo special force ni za ngabo zitabara byihuse, Air Force, za ngabo zigwanira mu kirere zihuse. Reka tuvuge ngo Mahoro Peace Association ni itsinda ku ruhande, abagwanashaka nabo tubafata nka intervention rapide, n'abantu bafasha ahantu byihutirwa. Ni ukuvuga ngo babonye abantu barara hanze cyangwa se barara ku turago, ku mikeka, baravuga ngo reka dukore ikintu cyihutirwa cya mbere d'abord, tubanze dushakira abana amamatera aho baryama. Imana ibahe umugisha Mahoro Peace Association, ndetse Imana ihe umugisha n'abagwanashaka bakomeje gukora ibikorwa byiza nk'ibyo. Tumanuke rero twinjire mu mujyi wa Uvira tuvuye mu Kamanyura. Uvira haravuga urunturuntu, ni ukuvuga kuko hari urwikwekwe. Abaturiye Uvira cyangwa se abaturage b'Uvira bakomeje guhwihwisa inkuru zivuga kuko AFC M23 ndetse na twigwaneho bari muri gahunda yo kugira ngo bisubize Uvira. Ndetse nkuko mwabonye ibinyamakuru bitandukanye, ndetse Human Rights nayo yamaganye cyangwa se yavuze ku kuntu abazarendo, ndetse yashinjije leta ya Congo ubwicanyi ndetse n'ubunyazi no kwambura uburenganzira bw'ikiremwa muntu, abambura abatuye muri Uvira cyangwa se abari muri Uvira, cyangwa se mu ncamake ubwicanyi bukorerwa Uvira bukozwe n'ingabo z'abazarendo. No kuvuga ngo Human Rights nayo yabivuzeho,
yabivuzeho cyane. Tuvuze women right cyangwa se tuvuze iri tsinda ni ukuvuga ngo ni abashinzwe ikiremwa muntu cyangwa se ubuzima bwa muntu, yani reka tubisome hano, ni ya BBC yo mu Kiswahili. Bavuze kuko igisirikare cya Kongo cyahakanye cyangwa se cyateye kure iyi report ivugwa na Human Rights Watch. Ibivugwa kuko bakomeje kwica abantu muri Uvira, iyo bavuze kuko igisirikare cya Kongo cyabihakanye, ariko kandi babyamaganiye kure, bari kubwicanyi, bagende bagabanya ubwicanyi ku baturage. Nuko niko bimeze rero muri Uvira, haravuga urundurundu, abantu bakomeje kugira ubwoba kuko AFC M23 ndetse na twigwaneho bashobora kwigabiza cyangwa se bashobora kongera gutera muri Uvira bakayigarurira bakayifata. Kandi za Makobora murabizi kuko hakiri ingabo za AFC ntakirahinduka, nubwo mwumva ngo AFC yavuye muri Uvira ariko iri mu bice bitandukanye hariya hose za Remera n'ahandi. Tuzamuke rero tugere mu misozi miremire iwacu ku ivuko, aho tuzadusiga inyuma muri Haut Plateau muri territoire ya Minembwe. Uyu munsi wa none biravugwa kuko abazarendo ndetse n'abarundi na FDLR ndetse na FARDC bahungiye kure, mu gihe bagavye ibitero hariya kuri point zero, bakagaba ibindi hariya mu Gisankuku, ibindi ndetse bakoresha amadrone cyane hariya mu Mikenke. Biravugwa kuko bahungiye kure, bahunga ziriya ntambara. Ubu ngubu babarizwa kure yaho induru zitakiyazumvikana cyangwa se amasasu yabo atakiyumvikana. Ariko kandi biravugwa kuko nabo bari za Baraka, ingabo za AFC zabareze cyangwa se zasohoye ikinyamakuru cyo kubarega kuko muri Baraka n'ahandi za Fizi hose na Uvira baba bateguriramwo ibitero simusiga cyangwa se ibitero zo kugaba kuri AFC. Ariko rero ingabo za AFC zavuze kuko ziteguye isayere yose babagaho ibitero, bari tayari kubigwana cyangwa se kubakira kuko bamaze iminsi mu ntambara. Izi ni intambara zimaze iminsi, ntiwavuga ngo bazabatungura cyangwa se wandi wavuga ngo bazarasa gusa uko bisha, n'ubundi bari mu ntambara. Rero anytime cyangwa se igihe cyose biteguye urugamba. Uko niko bimeze rero muri Haut Plateau. Uyu munsi babaye nk'abagira kahenge gatoya. Iyo tuvuze ngo gahenge ntabwo tuba tuvuze ngo bari mu mahoro, bari mu ntambara, ariko uyu munsi iyo nta rusasu bavuze nicyo gihe tuba tuvuga ngo bagize agahenge gatoya. Rero uyu munsi wa none hazutse nk'agahenge, abantu babashije kuja mu mirima guhinga, abandi ndetse bagiye mu bikorwa bitandukanye. Ni amahoro y'uyu munsi wa none, ntituzi uko buzoceje cyangwa se ntituzi uko bwira. Ibya Kongo ni nk'iby'umurwayi w'igicure, hari igihe muvuga ngo ni amahoro cyangwa se mukavuga ngo bazutse neza, mu kanya mu minota mike yo kumva mu rugamba cyangwa se mu intambara iratangiye. Ariko twebwe turi hano kugira ngo tubabwire umwanya byabaye neza cyangwa se igihe byanze, tukaza nanone gutabariza ubwoko. Mu Minembwe nanone rero bakomeje kwamagana leta ya Kongo ikomeje kubagabaho ibitero bya drone igenda yangiriza mu baturage. Rero barasaba guhagarika ivyo bitero bidatinze kuko ntabwo ari byiza, ntabwo bibaguye neza. Andi makuru rero avugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, abantu bamerewe neza, ariko kandi impunzi ziriyo zahungiyeyo zikomeje gutaka ziteseka. Mu gihe mu minsi mike mwabonye bahunga birukanka baja ku mupaka bavuga ngo barashaka kujabuka basubira iwabo muri Kongo, ariko nanone tivzakunda, babagarura ku mupaka, tivzakunda, basubirayo mu inkambi yitwa Nakanda, nimba Nakanda ni kuko byo yitwa. Ni nk'uko amazina y'u Burundi muratubabarira, twe ntitwahageze. Aho twageze tuza tuhababwira, ariko aho tutageze nabyo turabibasobanurira, tubivuga uko tubyumva. Uko niko rero bimeze. Impunzi z'abanyekongo ziri hariya mu Burundi zikomeje kuvuga kuko zibaye mu buzima bubi, ubuzima bw'indwara, aho babura ababo, aho batakaza abana, aho abantu bapfa, ubukene, crise y'amazi, ibintu nk'ibyo, kubera kuko bari mu buzima bubi. Ubuzima bw'ubuhunzi ni bubi cyane. Rimwe na rimwe nicyo gituma tuba twicara tukavuga ngo icyoduha nuko twese tuba tubivuga kandi twese turi mu buhunzi, ariko hari igihe umuntu yicara akavuga ngo icyoduha twese tukahagurukira icyarimwe tukava mu buhunzi tugataha, wenda amahoro yaboneka iwacu tutanagwaye. Tuvuye abanyamurenge bose baherereye mu gihugu cya Kenya, abari mu gihugu cya Uganda, abari mu gihugu cya Rwanda, abari muri Burundi, abari mu mahanga, abadiaspora bari muri US, Amerika, Canada, Australia, abari mu Bubiligi, abari hariya mu Buholande, abari muri Swede, abari mu Bwongereza, abantu bose bahagurukiye icyarimwe bagataha bagasubira iwabo.
amaherezo y'ino ntambara yorangira. Izi ntambara zorangira bitewe n'uko twahagurutse twese tukazishyira mu mwete cyangwa se tugataha tukaja iwacu. Nta ntambara hariho no kuvuga kuko bariya abaturanyi bacu bo mu bwoko bw'ababembe n'abafurero badusuzuguye kubera kuko babonye ko twagiye mu mahanga. Rero biradusaba gutaha twese tukaja mu gihugu, tukaja kwikiriza igihugu. Igihugu kirashakwa, niko nyakwigendera Rate General Rukunda Makanika Michel yasize avuze. Amahoro arashakishwa, amahoro ntibayakuzanira, si ikintu batekera mu ruhago ngo bayakuzanire. Amahoro arashakishwa, usabwa kwishakira amahoro. Hariho kuvuga ngo amahoro yo mu rugo rwawe, wirinda kwandabana, wirinda kugira icupfa n'umudamu wawe n'abana bawe, ugashaka amahoro mu wawe. Hariho amahoro y'igihugu nayo araharanirwa. Iyo mwumva ko mudashaka agasuzuguro ku bandi, murahaguruka mukigwanaho. Niyo nzira iba ihari yonyine yo kwigwanaho, mutagize uwo mubiteraho imvane ngo AFC M23 ni gute bikuye muri Uvira, baragukoseye gute? Why? Bagukoseye gute utarahagurutse ngo ugejeje ku rugamba? Ja ku rugamba wigwaneho. Mu gihe tutarigwanaho twenyine, tutarahaguruka ngo tugende tushe kwigwanaho twenyine, tugategereza amahanga ngo adutegekere iwacu, ngo atubwire icyo dukora, badutegeke kuva muri Uvira, batubwire kuva mu Bukavu, batubwire kuva mu Kamanyura, icyo gihe bizatugora. Niyo mpamvu mu minsi ishize twabonye gahenge tubona n'umutekano, ababyeyi bacu bakamanuka bakika mu Uvira, bagahaha amasukari n'imyunyu, bakayizamukana ruguru n'amasabune. Ariko rero kubera kuko ari ibintu tutitegekeye, tutigwanaho twenyine, kubera ko imbaraga zacu ziri hariya haruguru ari nkeya, niyo mpamvu mubona kuko Uvira abari bayirimo bayivuyemo bayisubizamo abari bayirimo mbere aribo Bazalendo. Niyo mpamvu ababyeyi bacu batovara mu Minembwe ngo baze guhahira muri Uvira. Ariko mu gihe dushaka amahoro, duhaguruke tuje kwigwanaho, tutateye umuntu imfane. AFC M23 bari mu mishinga yabo, bari kugwana bashaka amahoro, baharanira amahoro y'abaturage. Ariko kandi diplomasi ni ngombwa, kuko baje muri diplomasi bakaganira kubera imbaraga bafite zidahagije. Ni ukuvuga kuko nabo barategekirwa, kuko amahanga ntiwaja ni kujya baza bavuga ngo nta umugozi ntuburana n'umuhoro. Ni ukuvuga kuko amahanga, igitutu cy'amahanga AFC M23 ndetse na twigwaneho, imbaraga zabo ni nke ku mahanga kugira ngo babe bonegirija ibyo amahanga yabategetse gukora. Niyo mpamvu dusabwa twenyine kuja kwigwanaho, tukagira imbaraga twenyine, tukihesha imbaraga, hanyuma rero tukaza twitegekera. Haba ikibazo cyo kuva ahantu tukaza tuziziza twenyine, tukavuga ati ntituva kubw'igituza cyangwa se kubw'imbaraga twumva dufite zo kwigwanaho. So mu gihe tutarumva ko tugomba kuva mu mahanga cyangwa se mu buhunzi tukaja kwigwanaho, tuza twakira ibyabaye abari kuri tele ibyo bakoze. Nabo sabana si n'ibipfu, n'abanyabwenge, bazi ibyo barimo, ibyo bakora barabizi, kuko general wacu Rate General wacu Rukunda Makanika Michel yabivuze, aravuga ngo ibyo dukora ngo turabizi, ngo ntabwo twasaze, ngo ibyo dukora turabizi, kandi intambara izarangira, kandi yavuze kuko tuzoyitsinda na 6. Kabone nubwo atakiriho yaranabivuze, aravuga ngo twebwe tuzobe turiho cyangwa tutakiriho, abazotsinda n'urugamba bazorutsinda na 6. Ndetse tubibutse ko mu ntsinzi zose tuzagira, nanone buri gihe cyose tuzoba tuvuga ko tuzikesha iwe Rate General wacu, intwari yacu, kandi turakomeza dukomeje igihe cyose tumwifuriza iruhuko ryiza, kuko nta makuru y'urugamba tuba tuvuga ngo twumve kuko hari icyo atayavuzeho. Ibiha biba byose yabivuzeho. Umuririmbyi yaravuze ngo ntakimbaho ngo kigutungure, ngo ibibaho byose ngo uba waramaze kubimenya. Rate General nawe ibi byose biha biba n'ibindi byatambutse byose yari yarabivuze. Yari umuhanuzi, yari umubyeyi, yari umuntu w'abantu, yaravugaga, yari intwari ku rugamba. Ibintu byose yarabizi kandi yarabishoboye. Rero inshuti bavandimwe, amakuru yacu ya Plateau nayo uyu munsi bazukanye gahenge, bameze neza, nta kibazo, barashima Imana. Nubwo hari ibitero biha bipangwa kubagabaho cyangwa se ibi bari hejuru, ariko kandi bafite Imana itazabatererana. Rero uko niko bimeze hariya muri Plateau. Tuzaba tukomeza tubabwire n'andi makuru yo hirya no hino avugwa ndetse mu bihugu bitandukanye. Murabona ko twabonye ahantu heza ho gukorera cyangwa se studio nziza. Tuzaba tubabwira amakuru mu rurimi rw'Iswahili, ndetse tubabwire n'amakuru mu rurimi rwacu rw'Ikinyamurenge,
niba ngombwa tuzane n'abatumirwa batandukanye baduheza amakuru batwigishe n'ibindi bijanye n'ama-entreprise n'ivyashara zose tuzogenda tubikoraho tubabwira uko bimeze business zose tuzagenda tubamenyesha nkuko mubizi muri Kongosha ikigezweho nico tuvuga nico tuzana content iriho niyo tuvugaho cyangwa se ibiriho tutitaye ngo habaye ibi tuzana byose kugira ngo tukugerere content hari abakunda amakuru hari abakunda comedy hari abakunda ivuga butumwa hari abakunda ibitandukanye binyuranye ivyashara cyangwa se abakunda ibintu za business zose tuzozana abatumirwa batandukanye batwigisha ukuntu twakora business kugira ngo twiteze imbere ndetse duteguze n'ejo hazoza hiwacu imurenge. Murakoze cyane. Amakuru yacu rero nahagarukiye ari niyo twabateguje ku munsi wa none. Mukomeze mugira ibihe byiza. Twagira ngo dusabe abatarakana subscribe na share na like na comment sivyo kubiningira mwuka Imana mwe mubikande kuko kugira ngo muzamukomeza mubane natwe mu makuru ya buri munsi mubikore mudahatwa ariko kandi hari abantu bakoze subscribe benshi barenga 2,000 twareka kubashimira Imana ibamugisha cyane cyane muzoza ubona wenda kwandika comment nta mwanya ubifitiye uzo tukandira like kugira ngo tumenye ko twabikoze neza naho twabikoze nabi muri free muri huru kudukosora no kudusungura mu message cyangwa se muri comment zanyu umuntu wese ari free twaravuye mu yindi channel yanyu iyi ni channel y'abaturage ntabwo ari yacu ni y'abaturage muzamudusungura mudukosore aho mwumva ndetse umuntu ari free yo kuvuga uko ashaka abadutuka nabo nta mahoro no kuri nta kibazo ntabwo tuzosubiza ngo mwadututse ntituzonagubwa nabi turakara mu muntu yadututse ko nta muntu ushimwa na bose nk'ifaranga abadutuka muri free kuvuga ko mushaka abadushimira asante cyane turabashimiye natwe abemera hari abadushimira nibo benshi kuruta abadutuka mu gihe abadushimira nibo benshi kurusha abadutuka niyo mpamvu abadutuka ntaco badutwaye kandi abadutuka nabo amudutuke muzi ko ejo hari impinduka zizohinduka muza mukadusaba akazi hano musanga ari twe mwamwirukira musanga aho mwandikishije muri office ari twe tuhakora mukomeze mugira ibihe byiza turabakunda asante ni sana.